kubibona gutyo nta cyizere mfite. Icyizere se none kugira ngo numwe mu batuye mu murenge wa Shingiro akagari ka Mugari mu karere ka Musanze, aho mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka aho yahingaga bahubatse amahema yo kubikamo ibikoresho byifashishwaga mu kubaka ikiraro gihuza imirenge ya Shingiro na Musanze. Ngo mu gihe batangira gushyiramo ibyo bikorwa bari bamwijeje ko arahita abona ingurane y'ibyo yari kuzahingamo, ngo ariko afite impungenge y'uko imirimo yo kubaka iki kiraro ndetse no kugitaha byarangiye atishyuwe. Ni ikibazo kandi ahurizaho n'abandi baturage bavuga ko iyubakwa ry'iki kiraro ryabangirije imyaka ariko kugeza ubu batarishyurwa. Impungenge ndazifite kubera ko uyu murima habageze tariki 5 z'ukwa karindwi abahinzi birayi bari kujamo, jewe ntaco kugaburira abana banje ndi kubona banyijejeje bambye ngo nyuma y'amatora baraza igihe baza barabarura bangeneye amafaranga bazampa 166. Ndategereza barambira ku karere turagambana kwa gitifu umurenge tukagambana ngo bakampa ibyumweru 2 bakampa itariki byose bigapfa kugeza buno none ndi kubona bashaka kugira ngo batahe amazu gabo amashitingi amatende gose bari gusenya bakira ngo bagende nkibaza nti si ko bagiye nzabashakira hehe kugira ngo bampa amafaranga bamfashe. Muri kubona basa naho bagiye kugenda batabishyuye bagiye none abantu bari gusambura none ko bazanye n'abayobozi ngo bagiye gutaha none nababonera he. Nabone ikibazo rero ndi gusaba leta y'ubumwe ko yamfasha ikabamfasha bakamuha udufaranga duhahira abana. Ndi kubibona gutyo nta cyizere mfite. Gute se udafite icyizere? Icyizere se none kugira ngo barinde basambura amazu bari bahubakiye abandi barejeje jewe sinejeje, none icyo cyizere nagikura hehe kandi ingengo y'imari ya leta baba bayifite bakagombye kuyitanga nanje nkayikoresha. Muri make kuba ubona ikiraro bagitashye ufite ubwoba ko bagiye kwigendera batakwishyuye? Yego mfite ubwoba rwose. Binteye impungenge kuko babasha kwigendera ntibananyishyura. Yasabye ko ibitunguru birangira babiranduye biteze, ariko akarere kohereje umugena agaciro barabibara babara n'ibiti nari mfite kuwo murima ku muhanda, ariko nuvuga ngo hashize amezi andi 3 yegeretseho tutarabona ayo mafaranga. Batwifuza ko nk'abanyamakuru mwadukorera ubuvugizi ayo mafaranga batwemereye y'imyaka yacu n'ibiti bakaba bayadushira ku makonte nk'uko babidusezeranije. Ku bijyanye n'izi mpungenge z'aba baturage, Ntaganzwa Sine Diane umwe mu bayobozi ba Bridge Prosperity ari nayo yubatse iki kiraro ku bufatanye n'akarere ka Musanze yabwiye itangazamakuru ryacu ko ibyangijwe by'abaturage akarere ariko kagomba kubyishyura. Kubera ko nkuko nabivuze ari ubufatanye bw'akarere byose turabikorana, aho kwishyurwa rero akarere karabikora. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze, Uwanyirigira Clarisse umuyobozi w'aka karere wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu avuga ko icyatumye aba baturage batishyurwa mbere ari uko bamwe batari bagatanzwe ibyangombwa byabo, gusa ngo aho bamariye kubitanga barishyurwa vuba. Twari twagize impungenge z'abaturage bamwe batari bafite ibyangombwa byuzuye, ubu abaturage bose bamaze kuzuza ibisabwa byose ku buryo muri kiriya cyumweru abaturage bose barishyurwa. Muri rusange abaturage basabwa kwishyurwa ibikorwa byabo byangijwe n'iyubakwa ry'iki kiraro n'abaturage 4 bo mu mirenge ya Shingiro na Musanze, aho bishyuza saga $1,500,000. Muhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.